terpenting adalah nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini hati-hati kita masih dilembutkan olehnya ketika kita masih melangkahkan kita sampai ke tempat ini, dan tangan-tangan kita masih diayunkan menuju ke Bapak Haji Zainuddin SAG. Yang ketiga, sepatah kata oleh perwakilan keluarga, dalam hal ini insyaallah dibawakan oleh Bapak Veteranris Haji Mu'min Saka MSD. Yang keempat, ceramah yang insyaallah dibawakan oleh Ustaz Anwar SAG MAG. Dan yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sadaqallahu azim, sadaq rasulun nabiyil karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama-tama kami mengajak kita semua menundukkan kepala sembari menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan inayahnya semata maka pada malam ini kita dapat bersama memiliki kesempatan untuk hadir bersama dalam rangkaian acara Tazkiratul Maut. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulihil karim, Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu lil malaikah intaliqu ila abdi fasubbu alaiha al-balaa sabban. Wa qala aidan al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa